da se dobrodošli na ovaj video. Danas radimo Lucky Block Review mod. Znači, ko ne zna koji je Lucky Block mod, ima u opisu link moda i epizodu kako se skida mod, ne Lucky Block, nego bilo koji mod. Evo malo ovako da ulepšam. Hajde da počnemo. Dakle, to je Lucky Block. On se crafta tako što stavite 8 goldinita i dropper u sredini i dobit ćete Lucky Block. Sad ovako da uzmem stack i da postavim. Hajde da vidimo ovako. Znači, idemo. Tako. I to. Evo ga. Lucky Block. Hajde, sad ćemo uzmemo stack i idemo game mode 0. Otvorit ćemo jedan stack Lucky blokova. Hajde, idemo. Ok, dobili smo odmah. Ok, to ćemo da obučemo. Čest. Dobro, to ništa ne treba. Možda samo u karanu, to će mi trebati. I da ukucam keep inventory na rule. I inventory true. Ok, evo ga ono. Ok, boje. Ajde malo da izudaram ovog. Oh fuck. Ok, ovdje sam već otvorio jedan. A dobro, ne možem da me stigne. Ne, vič. Samo da ne baci neki potion. I ono mi dalje pravi. Ok, prestao. Hajde nastavimo. Chest. Ok. Evo imamo dva Lucky Blocka. Evo sword imamo sad. To Lucky Sword ekstra. Tako da sad ako dobijemo nekog moba, na primjer Boba ili tako nekog. A izlječili smo se. Blabla, što sam sad rekao, ne znam. Znači danas je ponedeljak, tako da škola. Dobro, ja sam se vratio iz škole, tako da eto. Vidimo ovaj sword. Ok, dobili smo konec. Jeee, dobili smo ovo sve, ok. Idemo. Nemam pojma. I Nikola danas tražio, valjda u našoj se ne pojavio. Vidite li? Samo da obučem ceo armor ovako da ne budem baš gol. Ma ne veze, ajde. Ja diamantim. Idemo dalje. Dalje. Ajde nešto laše da dobijem. Malo da se pripijem. Lucky Villager, možda možemo nešto kupiti. Nema šanse za 6. Nema ništa da se kupi. Ups. Evo da sad igramo onaj... da sad igramo onaj... Lucky Block Challenge. Znate ono što je igrao Duck MC. Vidite, mi je baš imalo sreće. Čekajte da mi glavno moda 1, ovako da izađem iz toga. I ću... 19 mi je ostalo, znam. Jedan, dva, tri, četiri. Ok. To. Ok.
Hajde da nastavimo. Dakle, ne znam. Dobro, sad ćemo imamo pipenju da pa nema. Puno gapov. Oh shit. Imam go apple, nemam go apple. Ok, nismo crkli i zadnji lucky block. Nismo ništa loše dobili. A još jedan stack ćemo otvoriti. Samo malo. Ok, ajde, otvorit ćemo još jedan stack lucky blocka i da završimo. Da se vratimo tamo na mjesto koga nismo uništili. Ne, to je s druge strane. Evo ga. Idemo. Game mode 0. Idemo. Hajde krenemo. Samo da jedem. Ok. Ok, nešto se da... A, nije ok. Samo je malo zalagovalo. Samo ne vidim da su meni čankovi. Ostavim na ultimate. Ovo da pokupimo ovaj G-Apple. Stavit ću na čače. Oh shit. Sad kad bi imao... Samo da ga ubijem, ljudi. Da nemamo probleme. Ok, ubili smo. Imam neki blok. Ok, ljudi, hajde i pobijemo ove slajmove smrdljive. Bežite bre, moram da snimam epizodu. Ček da pojedem G-Apple. Ok, eto. Pobili smo ih. Fuck. Bež. Ok, ajde. Ting, 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 ting. Ne. Charge creeper. Ok, ubili smo ga. Ok. A nešto loše da dobijemo, jebate ništa. Jo, lucky potion. Unlucky potion, jeste. Ho. To ćemo sad da bacimo na nekoga da vidimo. I lucky potion. Ali iskopamo ovaj diamond da su mi zapalali konji. Svi. Ding. Evo. Ne. Jedi ga Apple. Ok. Ne. Jedi ga Apple. Wow, ljudi.
2 steka Lucky bloka trebamo da otvorimo. Neću da uzimam ove kojnice. Evo bacit ću ovaj Lucky potion. Shit! Efekt. Clear. Gamer. No found. What? A ti ja gamer. Slayer. Ok. Clear, ok. Jedi go Apple. I ajde nastavimo. Jep. Buš. Svi se eksplodirali. Ok. Čekam da padnu. Cing ding. Ok, oba. Znači ovaj klip izlazi danas, naravno. Zato što jedino tad mogu da ga izbacim. Tako da, eto. Ne znam što da ovo je Lucky. Aha, sigurno, to je Lucky blok. Džung. Ne. Ja, da, pa imam ovaj. Da, imam ovaj kako sam umrao. Snimak. Oh fuck. Jedi ga Apple. O ne, imam problem, sad ću dođu u game mode i da ga obrišem. I to je to ljudi, to su yes, na kraju dobijem XP. Eto ljudi, znači to je Lucky Block mod. To su Lucky Block modovi. Eto. Znači, eto ljudi, to je to što se tiče ovog videa, nadam se da vam se klip svidao. Ako jeste, ostavite like, share i komentar i mi se vidimo u sljedećem klipu. Ćao!